Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Creative-a. Wow, kako sam to stvorio. Uglavnom, ja ću igrati Creative. Idemo na auto. I to je plot. Kako se sve ovo dobije? Kliknuo sam P auto. Ne bi ništa trebalo da dobije. A nije ovo uništili pa se čujemo kad ja ovo sve uništim. I evo ga ljudi, to smo sve uništili, što je sad ovo? Spam. What? Što se to? Fuck. Home. Znaš šta? Spawn. Idemo mi ljudi lepo na spawn. Idemo na home. I mi ćemo ljudi danas malo graditi neku kuću. Šta će mi biti potrebno? Treba će mi diamond block, emerald block, redstone block i lapis block. To mi je sve ljudi što mi je potrebno za moju kućicu, nadam se da mi nađem dobro. Sad, kako bi ta kućica trebala ispast? Pa mislio sam ići 15 blokova, ne, ipak ću 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, znači lako i evo. To je trebalo bude to ok na easy, na ono što možda mogu da se spawnuju mobovi. Ok, ups, ne. Jao, kako sam se zbunio, ovdje su trebali ići emerald blokovi, ne. Emerald pa diamond. Emerald pa diamond. Emerald. Ovako. Ok, kada smo to završili, i da ovako ovdje redstone, znači koliko? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, 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 hop. To odgovara. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, sad sam se zbunio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Smanjimo ljudi za 3 bloka. Evo ovako. I sad ću da napravimo koliko god da lupim. Lupio sam koliko. Smanju za 1. Sad ide ovdje lapis, znači lapis. Lapis blok, blokovi i nice blok. Ok. I gore će biti jedan bizon. Ne gore. Stavit ću ga ovdje. Ne, neću staviti biti. Ok, lapis ide, sada emerald, pa diamond, pa ide sve onako redoslovno kako smo. Ok ljudi, čujemo se kada ja to završim.
Oj, sad mi ljudi nešto malo dugme ne radi. Ajde. Vidite. I evo ga ljudi, to bi trebalo ovako nešto izgleda. I sada ide lapis, emerald, pa diamond. I sve takvim redosledom sve dok ne stignemo do gore. Sada ćemo ovdje gore smanjiti za ovako 2 bloka i sve. Ovo. Sad ima bolje malo. I ljudi, to je ovako kuća izgleda. Mi ćemo danas samo napraviti kuću, a u sljedećoj epizodi ćemo dodati svašta. Sada, kako krov? To je veoma lako, znači poredjet ću ovdje emerald. Nema vi ovo stavite druge boje kako god želite. Meni se ovako sviđaju. Ok. Zatim ću odvojiti ovako po 3 bloka i na četvrti ću staviti ovako block of emeralds. I unutra idu diamond. I tako sam mislio sve popuniti i nije ovako. Ovako bi trebalo ići i onda ovako. Znači to je na ovako i stavljam na 1, 2, 3, 4, 5. Znači 1, 2, 3, 4, 5. Ovdje. I ja ću krenut bazu pa se čujemo kada završim. A, opet dugme. I evo ga ljudi, to bi tako trebalo izgledati, vidite kako je lepo. Kroz je savršeno urađen i ljudi, to bi bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidjela i mi se vidimo u sljedećoj. Pozdrav, i ovdje ću nastaviti ovaj glow stop. Uvijek mi ljudi tako ispada. Da osvetimo malo, vidite kako je unutra. Šta? Vidite, tako je i ljudi, pozdrav!